KCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakani ka election assembly, ka barang syudam, banyaw ka vote, ka BJP kan thau sarkar marway, haka jala West Bengal, haka bana ki aspa kandai South League constituency, ka BJP ka job hadu aspa prangut ki MLA. Ka TMC ka babat ya ka bor sensyar, kelahir bat ka job tang nyup kandai ngut. Kadba ka kongres pan ka job arngut ki MLA. Haka jala Assam ka BJP hapuk ka jingelam jong Himanta Biswa Sharma kala job hadu prapu arngut ki MLA naki shispa arpun ruteli ki constituency bat kala biang pura bakan thau sarkar marwehi kaseng kongres ha Assam ka job tangka khandai ngut ki MLA. Hat Tamil Nadu kasan berthai kala kansan haka baka seng ka badang Shumi Thamai ka bala seng do aktor ki film South Vijay ka TV ke kala job hadu shispa nyongut ki MLA naki arspa live South League constituency ka DMK ka babat ya ka bor sensyar ka job tang nrup hongut ka AI DMK ka job sau nyongut ka baka seng kongres pan ka job tang sangut ka TV ke ka dan kam ya ka jingkersan jong ki shpongut ki weipat ki MLA bakan yo ya ka jingbun pat pan thau sarkar hakirla ka seng kongres kanyalam ya ka sarkar ha bakala job nrup hulai ngut ki MLA na ki shispa sau photeli ki constituency ka CPIM ka job arpun rungut ka IUML ka job arpu arngut baka CPI pat prangut hakirla kan wan ka sarkar khle haulang. Angni kusek acukku, angni acuk ungani ko mesoka. Ang habag kaktin ka im kajay benriu ka im. Kaladon kata kami Mikhalia language act na doos nem arhajasan. Kuman pensisyano kan. Ba men hakani ka country tari jong ubnaya yong ka bambut na tao April arhaja April. Na ka jingpin bana officially ba lasim ya kaktin kasih ke jongi bat kom juru kita ki garu bat kaktin garu lasim ya kakom kataka official language. Ngas ngungu ngas kumburong ya kan ke kasih atau society bat ru kumju ya ka acik literary society kiba submit ya ka memorandum sha ke government departmentally ngakot meeting mana haka bengi syong di study nadu ka law department nadu ka arts culture naki department kiba per ngia discuss ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya katuga ak kabarin bat ngin warna no daka ni kaway kabat malay daka bengi ong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation.
It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Akan direktur nama baca kunci sini mana boleh mungkin nama dia apa interview aku baca kunci nama mana dia mungkin cara bilang nama tak cakap yang nilai kuat syaba ketin jungi kan yo no ke jingi thu bokpura par kham tam kan rong ha ka khanet ka bokpra nre kalong bade umau jam baning kong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban kaktin kasi bat kaktin garo kan long no kata kaktin bokpura jong gejela